Көрөчөт. Азыр oyun 2 подгруппада болуп атат. Бири бул жакта, экинчиси аркы поляда. Азыр бул жерде ата-ана менен Токтогул. Нарк команда ата-анабы? Чеби? Ата-ана. Бул команда Токтогул. Токтогул айылынын командасы. Birinci partiya akırkı top deydi. Tilek'e karşı top ötmeye kaldı. Жақсы urdu. Hazır talaş bolup kaldı. Alo, şaşmay. Kek bir tap, hopa. Ya, oyna. Gel. Oyna bana. Dön bula gel. Toktogul'un esevinde Cengiz.